Ayo semua, ayo ikut joget-joget. Ayo ya, yang tertib ya semua. Ayo, begini semua. Ayo, biar badan kita sehat. Aduh. Aduh, sakit banget pinggang nyeri, Gede banget nih punya badan, aduh. Kalian ente ngapain sih kemari? Aneh kemarin nyari makan, Bang. Ente orang apa kucing? Bangunin dulu, Bang. Kok ente ngelibetin aduh, berat banget nih orang apa gentong air nih. Nah, kalau ngajakin debat itu harus selevel dong. Masa Bapak di atas, saya di bawah. Nggak gentle. Saya kemarin mau ngamen. Mau nyari duit buat beli makan. Apaan? Nyari duit? Copet rujak. Kalau di sini ada duit, udah aneh duluan nih yang ngambilin. Maksud aneh kagak begitu, Bang. Kali aja aneh ngamen di mari, ente mau ngasih duit ke aneh. Coba ente nyanyi. Oke. Aneh mantan juara idol. Buat semua puisi antara kita.